Hamandaşıp alayın, halga çaman sınarbın ağayın, esen deşip alayın, esensin erdin ağayın. Eşikte cangır baştalıp, bozuydu gözde attanıp, andan son çıktın ırçılar geleme tırdan atkarıp. Amen bolsa albatta mınday talantlılardı koştoymun. Talantlılardı görgöndö tizelerim titire banadır dayalbay toptoymun. Irçının bari su samırga top dolu algan okşoytkon ırdaymın dep Bişkekten men jönele gelgen okşoymun. Ha görse çınıgı talantlar biznesmen bolu alıptır. Bizde kolunan cumuş kelbegender filarmoniyada kalıptır. Azırkı bolgon okuya bul sözümü anıktır. Yemi bul su samır degen sonun cer. Su samır degen biyik cer. Havasında taptaza özü dağı ıyık cer. Özgöçö baytur konuşu, azırmaga gelgen oymuşu. Kirip gel atsam tetige, krokodil turakko kosogonun canında. Su samırga kayaktan gelip kaldı eleң al jok elere kenarında. Ha görse kıdırıp ketken okşoytko biyik jayloo bolboso mına bulbay turayılga. Anam men oylodum tülkün oylordu. El aralap kıdırıp kördelem neçen yoldurdu. Oğuzun açkan krokodil oğuzun açıp koy boğun jutsa dile toy boğun çimovniklerden bürösünün estedigin koygondu. Pülok kırgızdı kuday koldosun. Krokodil taş ele olsun ulayım bistin öyde jaganday bolbosun. Hazır ele gördüңөр Tolkunbaykem oş tarap, Çıngıs bolsa göl tarap, Amen bolsa jöngana küyörman boldum el tarap. Eki jak çıkıp bul jerde birin biri sıylaştı. Bürok bir nerseni bul menin oyumdan katu ırbattı. Bu göldüktür hazır apasını. Bularga tiyişe turgan kişi jok. Tiyişi onu verten tiyaktan uçotto jürör hiç kimden hazır işi jok. Halbetten ırma gögül bölgülü. Silerdin hazırdı kılgan işin ergen el menen koşa mengüvü. Japarov'tın doğrunda gölgön uçanı derbeyle görgülü. Ben mintim kaldım oylolup, mende mınday oy bolup, oturup al özünçön adam katarı oy jorup. Bu su samırga gelerde, Çıngıs Mırza baş bolup türültö göldü kıdırıp tüttü göstöy bargan mı? Jana şirenkelerden çoğultup törtö beşöydü algan mı? Anan erçitip şaşılık bışırımış bolup, tütötüp biraz koy dokşoy doşton gelgen baldardı. Arkasına zakuska deva kanit verip salgandı. Anandağı karasam men oylanıp ketip aratam. Oşonusunan baykavay Tolkunbaykem al jerde kurmanım olup kalıptır. Oşon için ırda dese Aksay menen Göksaydın ortasında kalıptır. Bismillah de başladı. Bir kuplet taşladı. Uday de başladı, iki kuplet taşladı. İki kuplet 10 kupletke tatıktı, kol çaptım o yaşları. Bunu oyla oyla oltursam hırdo da kıyın işeken.
Толкунбай кемдин таланты бул толкундай соккон күч экен. Анан бойлоп олтурсам калкыма пейли түз экен. Айланайын Толкунбай кемдин эки сайдын ортосуна калтырган жанагың аканиттин күч экен. Рас эл күлсүн деп жатамын, акын болгондон кийин эл көңүлүн ачамын. Толкунбай кем ойлосом ысык көлдүн өзүндөй толкуган жигит турбайбы? Болбосо аты толкун болбосо эки сайдын ортосунда ырдайбы? Байкең эмгегиңизге ийгилик, эсен аман жүрүңүз эл журттун баарын сүйдүрүп. Улуу тарыхы бар Ош шаарын топтоп келген экенсиз. Жаныңызда жигиттерди коштоп келген экенсиз. Demek mamilege bekemsiz, süylösö sözgöş çeçensiz. Intımak menen siz dağı kıyla jolgo jetersiz. Anam moң jagында karasam, kayakta jüröt bu Çыңгыз. Kıyın boldu ele janatan. Aylanayın Çыңгызым. Aytayın sözdü ovolu. Жана кандай тактика кылганыңарды мен айта кеттим го жогору. Мен азыр таласты көздөй кетемин, үйгө барышым керек оболу. Жанагы ширеңкелерден бир уштук калса берип койсоң болот. Бул ысык көл деген кандай жер? Ысык көл деген балдай жер, космостон дагы көрүнгөн ааламдагы астырандай жер. Жайдын ысык күнүндө ысысаң анан барбай көр. Ысык көл десе ойлосоң бүт баары сонун ысык көл. Айлантасынан карасаң туш жагы сонун ысык көл. Уулдары дагы сопсонун, анан кыздары сонун ысык көл. Керек болсо жайындан өскөн жайкалып буудай сонун ысык көл. Москвага чейин таанымал буудайдын эмне кылайын, просто куурайы сонун ысык көл. Ошондой тектүү жерден келишип, суу самыргаң окшогон бийик жерди көрүшүп, эртеден бери карата сонун сөздөргө эришип, буйруса кар кыранын сазында той кылабыз деп жатат. Силерден батаң алууга ой кылабыз деп жатат. Эмки жылы кар кыра тарапты көздөй жол кылабыз деп жатат. Мындан канча кылымдар илгери, алынын Манастан угуп билгени, кар кыранын сазында Көкөтөйдүн ашында. Атабыз Айкөл Манаста кечиги барган экен го эл кошойдун кашында. 3 күн эртерээк чакырып койгула, Миргазы дагы таластан кечиги жүргөзүн асырда. Анткени кең таластын баласы, Миргазың азыркынын манасы. Ал көрүнүшү Манастай, көкүрөгү таластай. Миргазыны мактабасам мага калат жарашпай. Эшиктен кирип келатканда билесиңер бинден айткан. Таластыктарды түшүнөм бизди бир мактап кой деп айткан. Сөздүн башын ушинтип башташ керек экен да. Таластыктардын обязательно макташ керек экен да. Булар мактамайын алакан чаппаш керек экен да. Бирок мактай турган жери жок. Деврдасам жаңылам. Чынында талас ойлосом сонун жер экен абыдан. Керек болсо калкыбыздын саны боюнча Кара Суу районунан да облуспуз кичине. Бирок таланттуулардын баарысын батырып алган ичине. Бирок таластыктар ойлосом аябай куулук кылыптыр. Talaska gelse katуу sыйлаш керек деп таластын чек арасына киргизбей суу самырга жылыптыр. Эми ушул жерден силерге эт тартып, могуча менен жайлашат.
talaska barıp sıylabay çüydün mınav getkenen çaydosunan aldaşat. Asiler bolsa karaçı gen talaska geldik dep sıyırmatı